Ko ngā kaipatu wahi kei te tinei tonu I te ahi tipua e mumura ake ana I Ngā Tihi o Kahukura I o Tautahi. Hei, tā te ranatira patu ahi, e whitu te kau oro noi ho te ahi kua tineia. Ko tōna iwa te kaumārima ngā kaipatu ahi kei te papa, e rua ngā waka rererangi, te kaumārua hoki ngā waka topa kei te rangi. Nā kia whakawhiti atu tātou tēnei wā ki te karere o Tahu News, kia Shakayla Andrews-Alapaki kei Ngā Tihi o Kahukura I tēnei wā. Shakayla, tēnā koe, no te ata koe I reire, I pēhea ngā huatanga ki reira? Kia ora peata, e kōkiri tonu ana ngā mahi ki runga I Ngā Tihi o Kahukura I tēnei rā, e ngana ana ngā kaipatuahi, ngā waka topa anō hoki, kia whakatau ai tēnei ahi. Ko tētahi o ngā wāhi I tai atu a hau I tēnei rangi, ka tae te kite te pangohaere o te whenua nei, au we te mamai ki runga I a papatu anaku. Heoi anō, he rautake anō tā ngā kaipatuahi, mō te ahi, mā te whakarite rōpū, kia tino tau ai te ahi. I kōrero tahi a hau ki tētahi o ngā kaipatuahi no whai NZ, anei ona kōrero. So, firefighting terms, we talk 30-30-30, so 30k winds, 30 RH, which is the relative humidity, and the 30k temperature. So, they're the ones we worry about. That's a nightmare for us. And is but that looking anything like no, it's not. No. The weather forecast that I've seen, the most recent one's looking reasonably favourable. Nā te hau e pupui ana te ahi, ka huri haere, hoki te haere o te ahi. Ko te wai te mea tuatahi, ko ngā waka patuahi, te mea nui, nā rātau e whakawetongia I te ahi, amuri ngā wakara, ko ngā tāngata kei te patu I te ahi. Shakayla, koa ki te mātou I etahi whakāhua o ētahi tāngata e taki hoki atu ana ki o rātou whare I whakarerea. Ko wātea rānei te hunga ki te hoki ki te kāinga? I tēnei wā kao, e ai ki ngā āpiha, te tae ngā whānau, ngā kainoho rānei, ki te hoki kia rātou kāinga. Engari rā, ka āhei rātou ki te haere ki te taha o ngā kai arahi, ki te tiki a rātou tapu a rātou kākuhu anō hoki. Engari, nā runga I te taumahatanga o te ahi I tēnei wā, te tae ngā whānau te hoki ki a rātou kāinga. I kōrero tahi a hau ki tētahi o ngā kai noho, I reira ki tōna kāinga I rongo ana I te wini, I te wana hoki o te ahi. We were right in line with the fire. We were right under the summit. The fire was down here and it was going up. And I wasn't going to leave until the wind changed. And the wind changed, so I had to get out. That was it. If it picks up from the north, the southerly, which is what it's supposed to be, it'll drive the fire more into the bike park, because it's already in the bike park badly. Nā kua puta rānei he kōrero, Shakayla, I ngā mana patuahi mō āhea pēr tinei ai te ahi? Kia poto mai tēnei kōrero e peata, kao, kare mātou te mōhio I tēnei wā āhia ka tino tau ai tēnei ahi. E ai ki te minita ohotata a Mark Mitchell, tērā pia ko tahi marama te roanga pia kia tino tau ai tēnei ahi. E ai ki ngā āpiha I tēnei wā e kōkiri ana te kanaku o te ahi, engari he mahi roa e haere ake nei. It looks like, I'm not an expert, it looks like looking at the hills that things are dying off a little bit. So it's, as I say, as long as it's safe. One of the things I like to say is we came out of the blocks real early as far as the state of emergency did, because it's very important to give the police and fire emergency and all the emergency services power to do what they do best. We don't want to be a roadblock in front of them. Let them get out there and do what they do. We need to make sure that the rights of disabled people, tangata whakaha Māori, are upheld in these emergency situations, and that they get the same access to emergency management as everybody else, and their rights are upheld in that they get the right supports they need and for them and their whānau to manage any disability needs.
He kōrero whakamaumahara tēnei ki ngā whānau e noho tahanga nei I tēnei wā. Toro atu ki ngā wāhi haumaru ngā rōpū tautoko puta noa I o tautahi. Mā rātou koe, mā rātou koutou e āwhina I tēnei wā taumaha. Hoki atu ki a koe e piata. Shakayla Andrews-Alapaki o Tahu News. Tēnā rau atu koe I wēnā whakamārama. Kia ora.